Hem de tirar tots, no suposo? Va triples, han de tirar tots. Ha anat el primer marcaments, que està fent mosca. Ui. Vol ser l'últim a llançar, lo Cristiano, i potser no tira, eh? Anda atrás. Si la falta aquest ja hem guanyat. Si la fica, Balaguer no tira. ¡Hola! No sé qué ha dicho, pero te has coronado. No hay presión. Antaco Rules. Final.